udah mulai sih. Swastiastu, Rindia, beli resdi, taler, sani sampun nonton sani tiasan. Nggih, Om Swastiastu, semutan sami, duaning sampun akeh niki sane nyarengin tiang, suseme sampun ledang nyarengin, sampun pitung diri niki sane nonton live tiang puniki. Suseme sampun 8 orang. Swastiastu. Apa kegaya tegak tiang jagi melajah budah niki beli. Nggih langsung mantan ring rainane mangkin titiang nyarengin acara sani kemargiang oleh Suara Saking Bali. Mace cerpen Bali online episode sani keping 100. Episode rainane mangkin puniki episode spesial duaning akeh pisan sani ngwaca rainane mangkin. Akeh sampun sani berpartisipasi keten ampun rame Facebooknya mangkin. Alar dikit yang milu-milu tuh manten. Bapak Gede Aris Fidrawan maca cerpen metimpal juk jangan gati. Nggih Pak Kang Yang wenten juk manten. Nyisis nikit yang. Cerpen sane jagi bagtayang titiang rainane mangkin puniki kekawian Belialit Juliarta. Sane tiang ambil saking buku antologi Link kekawian ipun. Cerpen sane jagi wacan titiang rainane mangkin wantah cerpen sane wenter ring halaman siki inggih punika cerpen sane memurde Link. Mak Mesya hadir sesama Mak Mesya. Di dewa. Ge rajang di dewa sesama. Link oleh Ikomang Alit Juliarta. Mekejang Link. Mekejang suba ilang. Nyoman kardi tu senyidang nanggehang sebet dikenah nih. Tu senyidang ngengkebangnya tangkah nih ulian kalaina mati teken somah nih. Udahlas kena nengangalan beli mati. Apa mirip pelih beli nih. Nanti nengahnya mak gae ulah pati buka kene. Nyoman Sukardi nyelelek di adegane ngaukin somah nih ane merurub ban kamen batik. Kemulan suba pejalani nengah murdiani mati ngantung raga di iga-iga ampike. Makejang saling melihang raga. Masa pelih teken sang hilang. Pemekas matuane. Sebet itu senyidang nyambatang. Bag-bag ngide pelih teken mantun nih. Meme ngide pelih nga. Meme pelih gede suba nengkik nengah. Sujaten itu sing ada kena meme lakarnya lapang. Entu saat maka tuah pengleme.
Tusing jenguelin nengah. Ampurayang meme. Mire bulian ento nengah nyakit hati. Tur ngemasin luas ke gumi wayah ngalahin makejang. Men Sukardi ingat teken unduk dugas ipun nguelin nengah Murdiani. Bedikin na ngejain ya di ngarune. Apang tusing bencel na sini. Tulu kang apa sange. Subet tepo api ni nyansan nyenikang. Nengah Murdiani mendap. Mirip dikenah nis ada pedih. Kewale ipun ngalah. Pepas nampi munyi buka gitu. Onden ada selat long dasa menit. Nengah Murdiani kau kina teken matuane. Ngah, nang tegarang mai. Tiang me. Subet tawang meme nyai sibuk megarapan di paon. Kewale inget masih ngerunguang pianak-pianaknya ini. Tegarang toleh pianak ke mepelalianan ndut. Daki subet cara samping sud metekap. Tiang kan nyakan. Barang nae urusan cucun meme ni. Ada peragat melihang tiang. Nengah Murdiani ngelawan. Mirip subet tusing nyidang ipun nanggehang gedag basang nih. Nyai oren jeng ngelawan. Kan maluna ngasain uyah. Meme apa nyai? Men Sukardi nengke sambil ngametungkat bangkyang. Me, tiang nawang meme malunan hidup teken tiang. Suba liu pahit manis hidup ani suba rasa yang meme. Kewala ingetang me. Anake ane madan dewasa ento. Tu sinji toliho uli tuwoh nih. Nanging uli parilaksana lah ucapane. Luong apa sing luong? Men Sukardi mecemet. Tu nange limane laut megedi ngalin mantun nih. Cucune tilah mepelisahan mepelalianan endut. Ingat teken unduki ento. Men Sukardi nyansan ngeling. Cara sabah disasih kenemi. Nyaman Sukardi makin memeni sahem melekot teka. Ia peninggalannya macampuh. Sebeti metunggalan. Kewalu nyoman Sukardi mau saha kuat. Nundan memeni apang tusing melihang raga pedidi. Suwod me, suwod. Rerenang leng memeni. Diapen liu ya mata ane pesu. Nengah tusing buin lakar mewali. Suwod meme melihang dewek pedidi. Kemulan subuh pejalane nengah buka kene. Tusing jaulian tiang. Tusing jaulian meme ane mekade nengah ngungsi genah sepi ngutang iraga ajak mekejang. Nyoman Sukardi ngenjuhin memene tisu apang lapine ya peninggalane. Subuh peturu bengul peninggalane nengah Sukardi ajak memene. Ulian ya peninggalane membah kadiyehe ditukar pekerisan. Lan jani bareng rungang pianak tiange me. Cucu-cucun memene. Tiang subuh sing ngelah nyen sejabaning meme. Ane lakar ngupa pire. Tur nyage pianak tiange me. Me. Gedenang bayune. Bareng-bareng ngelasang pejalan somah tiange. Ulian meme somah nyomane ngantung raga. Ampurayang meme man. Tusing ulian nyen-nyen me. Anak mula amonto tuwohne nengah. Diapen paksa hidup. Bisa masih nengah stres ngemasin buduh. Tiang anak sebat me. Kadi rasa tetah gumi ukudan tiangi. Tang kejut. Mimbuh nyagdak dak aten tiangi nepukin somah mati. Ngutang pianak ane anu cerik-cerik. Kewale. Tiang buin makena lantang. Tua tiang ane laka dadi peglantingan pianake buin mani. Ian tiang anyud ulian sebete totonan. Apa buin mimbuh nage bareng mati. Nyen lakar ngemertanin cerik-cerike. Men Sukardi mendap mau usaha nyudang leng nih. Cucone nyagjagin ipun. Dong, dadi meme mesare ditu. Men Sukardi siap.
Nah, nang sebat nih ngusap-ngusap yeh peninggalan nih apang tusing tawang ipung ngeling teken cucune luh putus sundari. Dadi dadong mendap. Bapa, dadi meme tusing ke kamare masare. Kemudian meme mesaput kamen. Biasa nih mesaput gebyok sambil angen nyangkutin tiang. Lo putus sundari balik metakon teken bapan nih. Wira tusing man jawaban uling dadong nih. Peka nih suba dadi dewa yang Nyoman Sukardi menyama sarang tiga ipun paling cenik tur muani pedidi. Nyoman Sukardi kebil-bil sake wala maut saha mekenyem. Apang tusing anake cerik milu sebet. Ipun ngusap-ngusap boh anake cerik gandonge pianak ni kelihan abane ke tengah kamari. Adene ane mare auton suba ngantian di tengah sambil mepalian galang guling. Lo putus sundari nyagjagin adene tur milu mepelalianan sambil ngurte. Tusing adenang abuku munyene. Nyoman Sukardi ulung nyautin petakon pianak nih. Sawetara jam 7 peteng. Wes mepandusan tur ngemargiang sorah ari pemargin upacara lan upakara kelayan sekaran. Krama desane sami saya gejagi memargi ke setre. Kau kena lo putus sendari aja ke setre. Adene mesare. Mek ngah lakar kija abane memen putune. Lo putus sendari metakon teken ngah parniti mbok bapane. Tadi memen putune tegene, ngudiang aja ramesan negen. Nengah parniti mendap, kewah ban ipun nyautin. Mengah, ngudiang memen putune pinjar ange. Mengah, ede bang memen putune keto ange. Lo putus sundari ngeling. Ipun makerahi tu sing ngemang kram desane mincerang memene. Nengah parniti bareng ngeling. Nyoman Sukardi ngengkebang muane apang tusing tawange teken pianak ni sebet dikenah ni. Loh, ada ngeling. Memen loh tu ni anak aja ke ketongos ane melah. Ane luwung, liu misi punyan bunga. Loh tu demen kan teken bunga. Bang meme luas nah. Jani loh tu selegang melajah. Bek-bekin medar. Apang enggal gede tur duweg. Di subane duweg, memen lo tu pasti bahagia di tongos ento. Wayan Suarmi asih nimpalin adi-adene ane subat tu senyidang nyautin. Cucud petakon loh putus sundari. Ipun mula ane paling kuat. Ulin cerik ipun biasa melarat. Ulian ipun megai puntag pantig mareng reramane. Nganti nyidanya kolahang adi-aden nih. Nengah parniti kalih Nyoman Sukardi. Lo putus sundari enu sig-sigan. Pedasa ngepesan nih ngahang munyin bibik nih. Man, memen putu nih bin pidan mulih. Mekejang mendep. Nyajang tu senyidang nyautin. Tua ya peninggalan ngedebres deres. Ingat teken anake alit uleng cerik subah kalain mimi. Ingat teken petakon-petakon ane kewah ban ngalihan jawaban. Tua ngantosan gala apa anake alit nawang. Ngerti teken unduk memene tu sing buena karmawali. Tengi lemeng, Nyoman Sukardi negak pedidiana di balai daje. Suwung, mekejang subah pada mulih. Mbok-mbok ni nginep tur subah pada mesari. Ada ane nyangkutin lo putus sundari. Ada masih ane nimpalin pianak ni ane cenikan. Gumine sepi. Gumatat gumitite tu sing ada memunyi. Buka keketebin. Jangkriknya tu sing ada ngering. Biasane suba cara anak konser. Jani melenan. Serbi. Nyoman Sukardi ngenyet rokok akatih nyaruang iseng bayone. Ketungkol bengong, samar-samar di ngeha ada munyin anak loh ngeling. Nganginang ngawanang di gang umah nih.
Sada ngejohang buin ngemenekang. Kadi nugtog pejalan angin petengi, dingin ngereresin hati. Merasa nawang teken munyin lingi entu. Nada sara lo putus sundari pesu uling kamar nih. Lo tuh, ngudiang kali yani suba bangun. Lo putus sundari mesaut sada kepupungan, ngusap-ngusap peninggalani ani enu makabang-kabang. Meme ngauke nadaan tiangi sambil angga ngeling. Ngudiang meme ngeling pe. Dija meme, ajak meme mulih. Ningahang munyin pi anak nih. Tan kerasa ulung ya peninggalan Nyoman Soekardi. Nyansan mekelo, nyansan ngedena. Jag-jagina pianak nih laut abina. Mai dini di sisi barang ajak bape nimpalin memen ceningi. Kuluke nyalung saling sautin kadirasa bareng ngerasa yang sedih ipun sekeluarga ngeling tan pererenan. Pengotan 26 Mei kali tali molas. Inge wantah kadia sapunika sane preside aturan titiang ampura wau godal memen tiangi ngelem. Sesama niki sane sampun nyarengin tiang. Wenton Bapak Juniawan pini baca niki suksema Bapak Wenten Banyaman Diana semangat Mbok Yan nggih beli nyoman kata Teka Pradipta suksema sampun nyarengin sampun nonton Juliawan suksema sampun nonton Bapak Eka Mudiartika Yasa juk nenged saja niki nggih Pak nged durung malap Mardi suksema Mardi Kak Rini view indah yang baca cerpen menghayati banget jadi terbawa ke cerita top nggih suksema Mbak Jeremawat yang bantu support suksema Ibu Putri sampun nonton suksema Putu Sri Titi Dewi suksema sampun nonton beli dewa punyen konyong Amura beli dewa amura saweton wawu diki godal mentiangin lem kuluke nguber Arya Ningrum menonton Tetrediasi suksema Ro suksema Ari beli Putu Supartika suksema nggih suksema Muali beli suksema sampun ngijinin galah renas niki suhu tiangin niki nyos ya renas gas kanas Layan bahagia Putri suksema sampun nonton Kembar Rosa suksema Trian Dharma Pratiwi Tenandi Sedang Pak Andi Sedang suksema Sang Utu suksema Taler sane tiosan suksema sampun nyarengin tiang mangkin asamaya wantah skadia sapunika sane preside aturan titiang niki masih jauh dari kata sempurna enten nggih dan tiang niki wawu melajah buduh wilu-wilu tuung ulian acara sane kemaria oleh Suara Saking Bali suksema malih pisan niki tiang aturang wajering beli Putu Supartika pembekasnya nih sampun menggagas program yang sangat luar biasa sekadi puniki miwah semeton sanitiosan suksema Inggih duaning sampun puput niki tiang wajan cerpen acara live tiang puniki jagi puputang antuk Pramosanti Om Santi 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 Om suksema